Fatalo fatu zofma mamalo Yesu Kristo tatoli kono tatofala in the time matter of fear. Ulala fa salamu. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Le umala vai fai manama. Evi yele tua, evi yele tua. So nei tai au. Tu wato tato roto ko tato mama. Fatasi lumona tua. Evi yatu yata yo. Ono mele le mo ye fai mo tato. Le lei po le lei. Ia vi ia pelo sof pa ia. Ia manuela o tapo ia le nei tai au. La
o whaalia fo e le vani mo nimu o ngā ruenga o ngā awa. La tātou tatawa. Whio mai a ngā pa i ae le tātou inga a whaia nei. I to ia ma bāku sui nā e o mātou roto te to tasi. Ma mātou a watu e le tāuranga e pa ia ma mālia i a te oe. Holy Spirit, come upon us, encourage us, and nudge us towards your glory. In your name we pray. Amen. Tātou amatala nei sāni me bese o sāni o bese ni.
mātou tamae o le langi. Tamae tumu i le lofa, ma le lofa muti ma le lava la o fio. Ma mao le langi o lo fio anga pa ia, o lo e sili o ne lata mai i ai mātou. Whapefo e na lata sa sae ma sa sifo. E whapenafo i la o fio o na mawhutaina o mātou mauri te totasi. O lei lawa se wai pa mō o soi fua ma le ola o i mātou e te lesi la fia. Me lea mātou te whasifo e tuai mātou i tangata whatutua i la o fio. O mātou mai malo nuku mātou te tāpuai i a te oe le nei tai hao. Ua o le mea te taua na mātou whaia. O mātou mawhawhau le lama yaso e tuana i atu. Le ta ape ma le sala lau e mātou i whi au whaitele ma whi au whaiteto tasi. Whai ngā ruenga e mese fui i lātou sa tūnu mapangai o mātou waina. A mātou whisili pe e se a o mātou no waile nei tai au mātou mofi. O le tali lava al tangata whatutua o no le iai o la o fio i ai mātou. E o ofo i le tangata le whatutua e whisili e pe e se a e manawa ai le o ke seni o ngai isu ma mau ai le o. Whisili pe a fo i le tangata le whatutua. Le ale me poto ai tangata whatutua. Ma watu la latu whaatu e a te oe. Le winga lama leo i tangata e ofo i ai mātou whaatuatua. Le whisilingia pia fo i mātou le iai o lago fio le lalangi. Ai meise pe a wheo mātou a inga e tala whanua noa. Le malanga al malimo le oti. Pe oko mai fu i tala, e tai aila mātou whalongo. O na mātou whisilingia lea po whea o iai oe. Le mea le nā mātou te lotu mai iai e leo se māsangi i lo whale tāpua i le aso sā ma le aso sā. Le ielo mātou mauti noa. Ana mātou paia tu lava i a te oe. Ana mātou wa aia lava se i ota i titi o lo whina ngalo. O na manuia e leo i mātou ma le vai aso o lo manai i mātou. Potpotonga alo nuku ma lau e kalesia ma i mātou le nei tai ao. Le whamarosia o lo mātou whatuatua. Le muritaki ia o fionga. Le whakamolongo fui au lau ngaina au fionga e au o. Ko pano o nai tu lai le nei aso. Mato te mawhawhaua i lau fio. La veaki mai mato mai le pisi le lorolangi. Mga ruema masani e peo na masani ai lewa yaso ma lewa yaso. A lewa mato mawai e se ina. Nei tu la o le teime le soifua ma lewa. Mato te mawhawhau tele ai i lau fio ma loa lofa. O le mātou te talo lea le ia whapa ia ina pēr. Le nei no whanga. A me se teime o sāminga pa ia. Whamanatu mai e ai mātou o mātou nofo wala o ina. Whamosani e fōi no mātou whatutua. Whalau te leina ai la mātou mori mau. Ia o le whatufunga ina fōi mātou i le teime ma le teime. We thank you, Father, for this opportunity to gather. There's very few places in the world that is carved away so we can think about you, as is this place and time. And we come to this, your sanctuary, knowing very well that this is the place of Bethel. You are here. You are here amongst us, amongst the faithful, and it's also a constant reminder that we here at Second Samoa
are just but a very small portion of the Catholic Church of Christ throughout the globe. So we thank you for the leadership. We thank you for our parents and parents spiritual. And we thank you for our tua'as, for carving out this part of our life on a weekly basis so we can think about you and meditate on your word. Mato whaafutai le lie o na o au whamuianga e tele lo ua whaasoso mai i le teimi ma le teimi. I le ngata o whamuianga o whaiona mato ta mofia ma waaia. O whamuianga whale nganga whoi. Lo ta wala mai o mato i loa whaatangata, i loa whale mawhawhau, i loa whale nganga. Moni lava sa mate fa mea te tahi le ete pe mato teoria le nei tai ao. Le fa mato koto fia. O mato o watu wele vi inga mal whaafutai I la o fio. O na sa ele tu la fo ina le lava yaso le te ape mana sa la lau o lulu. Le fa o fori mai le nema yaso yo na fi au ma ngā ruenga. O la mato tataro le li I e tato o ma lau o fio. Manu I ai me o mātou te whaia. Mātou mana tueina I o mātou whai weinga. I ula waina mātou I loa o māngalo I mātou le toto o tamai māmoe. Na malingi I lumoro sa tau. Ia le winga lava le tangata. E tau mate pea na whatutua. E māsa musalo pea po I ai lao fio I le larolangi. E whamomo wai whono mātou whatutua I le telo teki. Melele li e o mātou tatalo I a whao maina mai ma umo le neisani. E whai ma mea mātou te loa ai lau fio. Whao mausili ina ai lo mātou whatutua. O la mātou tatalo a ta ape mātou le ni aso I o umo le samina. Le tofu le tangata mani whao manga whao le manga. I mātou o mani fia. O mani mautinoa. O so I fua lau fio. Mai te whina ngalo I manuia o tangata. O mātou mantu ai o mātou ainga te tutasi le li I. I iei lau whamuianga I ai mātou. O mātou o mai poto I o whale tāpu ai. Ia watu mana o tele o lau e karesia mai mātou uma. Ia elea e sea I a manao. Ma mawhau o tangata lawa ia I mea o mawhai o na loto. O siri atu na lata I ai mātou. O mātou tatalo le li I. Se ia o maia whaariali se tali. I malue pele mana o lo nganga pa ia. Ina I o matusa o mātou manako. Ma le fina ngalo o la o fio. Na o mātou mautinoa. A whaia le fina ngalo o la o fio le lalolani. O na file mula I o le lalolani. Whaia le fina ngalo la o fio I o mātou loto ma tangata ngā rue te tutasi. O na mātou au mo fia lea. O na whai mo fia lea o na mātou wola wha ngalo le tasi I lesi. O na le leila I o le mātou muli I o polo inga. Ma o onga o mātou maua mai lau tusu. O mātou matua. Ia le amo lau upu fola I le nei aso. La tau o mātou whai o sāwha tasi. O mātou tatalo o nei fōi maila o. Ia tō whasi e tau a whale ngana. Ia mau e tangata uma. Lo whina ngalo o I la tau. E manuia I la tau. Manuia I lau e karesi. E mawhile mua e lera lo langi awa. E vai aso I o na whiau. A ruenga te whai winga. Ia tātou la o fio e manui ai mea. I fwoi whama moe nisi malanga I le newa yasu. I iai lau whamuianga. I au wala uma o le awia. Whatau muina I tau langa whama moe ni. I ai muia pe mātou o whamuni. Nāra mātou tatalo le li ie. Se ia tari mai e tusa marosi na fio mea ua. Ma tusa foi. O lo manuia.
We lift up our hearts to you, Father. And if we have but one wish, it is this, that our desires are consistent with your will. Is that when we will the good in the privacy of our hearts, that it line up with your will for peace in the world. And to the extent that we're able to help further that mission, would you give us the courage and the boldness and the skill set to manifest that work in our lives this week. This is our prayer. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Tato te whaawau ni sa minga e peso sa ni lo fe pese. Ao ina tato la fuma. Till the final
te mai alo manuia le alingia e le fuai. O fo ina atu e lau whanau mai matou. Ki e tonu ai upo o fionga e sini te manuia o le fuai. I lo le kalesia o Natalia. We ask that you bless the offering we're receiving this morning. And we ask that you bless those that gave. Not just financially, but in so many ways. This we pray. Amen. If you're not a tuala tato wina, tu si fitfilia e le taiao le Ioane Evangelia o taku se fulu. Momoe foi se fulu la tato fetau whakawhawha i ai. Our reading this morning is in the bulletins, John chapter 10. We'll be reading responsively in Samoan verses 1 to 10. Ioane se fulu tasi se fulu, ala tato fetau e pia masa iai. E moni, o te whai atu i ata o tō. O lele o i atu i whai tutoa i tutono o le loto a mamoe. Ai aruae i ai se tasi mea. O le ngoi lea mo whao mea. O leo i atu i whai tutoa. O le leo mamoe la lea. E tō mai i ata i ala pui pui e le leo whai tutoa. E whaalongo foi mamoe lo na leo. E bala au ia i ana lava mamoe o la tō ni moa. Na te te tai atu foki i a te la tō. E atu i nā te i ana lava mamoe. E mōmo atu i e ia. O na munumuni atu i leo mamoe i a te ia. A wā o la atu i moa lo na leo. Ai le munumuni atu i la tō i se tangata ese. Ai so sola ese i a te ia. A wala tō te rei loa leo o te mata ese. E te atu e sui a te la tō le nā whatoto. Ai rei mana lai a te ia e te rai te a te la tō. O na toi whetalai atu leo i e sui a te la tō. E moni, o te whai atu i a te uto. O au nei o le whai tuto o mamoe. Nei o whai tutoa. A whai e mai se tasi i atea. E whaoleina ia. E aluatu mau whafu. E maua fo e ia le me ai. O le tusi na tātou whaita wina, le Ioane se furu. O le whaao wina lea o le mea na tupu le Ioane iwa. O le tala i le Ioane iwa e whapea o le tangata na tā waso talu o na whana mai. Ua watu so o Yesu ma ua i loa le tangata o na whaile la tō vesili. Rapi e o ai ea ua ngasala. Fua i le whana mai o le tangata lea o tā waso. O ia ea, po ona mātua. E pingo le mele lea sa tupu i teini nā. O teini umalawa e le uma whaia e le tangata o na whamatala ni whakawelawe e tutupu. O na whapeala ia o le pusa e tuki ai tali o whesiri nā ua ngasala i le tua.
O ta waso le tamalea. Ale wanga sala o matu. Whanau me le tamalea pili. Ai wanga sala. Ia le tama pe anga sala o matu. Whapena le manatu o tangata I vai te mina. Le folapi si ai lau so. Le fisiti lo lea I le le. Po ai wanga sala. Il fatto leo le ele o ia wanga sala po ona matu. Wala na tutupu me ia ona ia I loa ia le tangata ngā wenga o whaia le tua. Wala ona tā waso o ia. Ina ia mawhai e le tangata ona I loa ngā wenga o whaia le tua. Manato le le te tawana whiso o taki e koe lo le malama. Malobo I sa I le tua. Pero manato le. Back then, if something terrible happens to you, they always assign it as a sin. God must not have blessed your family, you're so poor. Jesus said that's not how the world really works. So, for example, in John 9, it happened onto this blind person. And then the disciples were asking Jesus, who sinned? Was it him or his parents? See, and you see a little bit of that in our contemporary conversations. Questions such as, why do bad things happen to good people? It's the same genre of questioning. Tu sa lea manelea e tupi a tātou. O le ale me wale o na māliu tangata o ngā. E tuku tangata whale tonu. E pese e gese fisota ingo me tutupu I a tātou. Ma le fina ngaro le tua, ma le angasala al tangata. Wala una tutupu mea o lale lile. Ina ia wha lia I ngā ruenga le tua. Umaloa na whai ele ringo le tawa nā tāmaloa palu ia le ele I whanunga. Nini ei mata o tau le lea. Ona whaatonu lo le anu ta ele ta elema I se loa. Walu, ta ele, ona pupula I lea ona mata. E ngā ruenga nā lea na whai ele li. Ana le tā waso le tangata lea. Se manu e le maua le hawa noa e whai e ngā ruenga lea. O matuina I le tau le lea I mo I a Jimmy Donaldson. My Greenville, North Carolina. Lua school whāo na tausanga. E whai ana videos in the YouTube. O le ngoe whaongai e o Mr. Beast. Tōku masina tau wai. Na whakupula e ia tangata to awhi. Salo le tau le surfing day, ono se lau tāla. O raise it e tau le lea tupe ma o whamaro lo, ai ma whakupula I nai tangata e awhi. Le ngata e nea tunuku a o tunuku ese foi. O le winga o le tāla. O leo to I se tui o le tā waso I o tātou wau ngā tupulanga. A whapefo I se manatu o se isi o na ua masala o ia o tā waso po o na matu. E le te tawana manatu ne iai tātou. Ai se awale o tele I na tali a tātou whisi. Whamaro lo e le liki tā waso. O na whisi lo leo le ufasi. O aina whamaro roa I atu. Si o manatu lea leo o lape ai ia lau whasei o I aso le nā.
Ele lama le lei la tō pe e se ale me a leo le tutupu me le lei I tangata leanga. Ta waso tapu. Angasawa. Ale uia o na mātua. Ia ale ua. Mori mawina kupula mata. Ia ona le mawhai rola ia wharsei o na whata titia whatasi Ni manatu se rua. E peise I e whete nai. Ia ona whemomo wai ro leo wharsei. Ia mana iara whisiri. A te tau ana tātou whisiri e peise I tātou te whiamana mia ni tauni. Alo ni whisiri o tātou malea tātou te ilo ni tauni. E pe o mea nā lena tupu I aso nā. E le ia stangata e whiawhia e stangata o ia te ia umatani. Le stangata e whiawhia I a rātou e tā mau rātou manatu. Mai se lava pe a whai o sui I tenga. Mai se te a whape o pēle tai. Le se tu wha mauma. Le whisala aue le tu rono. Ia mele na tupu na whasei le aso na. Ia whare li. Whamele li o le whamasinonga o le mea lea na usa wai le lalani. O le whamaina e le li o le upulea whamasinonga. E le peo se whaasala o le distinguish, o le vaini ini, o le iloa e tangata na whatu nai. E peo le winga nā le o le whamasinonga o le mea lea na usa wai. Ina ia I loa e tangata le esenga o le seito ma le titania. Le fua le lei ma le fua le ana. E no le leia e tangata pe ale le leia na me fai. Kamai la le leo whamasinonga o le mea na usa wai le lalani. Ina ia ba ai la tō o e leva ai. Ia whatawa suina fu I la tō o e ba ai. Nei tangata sa ta waso talo ni whanau mai. O sidi atu lo nei loa nei rola wharsei. Whamai o loko pula o lato mata. Pula mata o wharsei o e pangale o ta waso o lato vai. Kupula wa fionga le li o wala e leo o to wala ia. O manatu ele o to manatu fu ia. Lono winga tau tato no fusau. Tau tato matala. Ia moia lava. Ia matahu ko e vale na. Le tato te le feita wina o le tusi yoani. Ona so so ai lo le matahu ko se fulu le tato feita wina. E o le tamo whai leo le li e whapula pula. Le mea na tupu I le matau ko iwa. Le ala mea o lo tupu. E peise I o lo iai tangata o lo vaaia le no toa mamoe. Aero le o atu whai tutoka. E peise I o lo iai ve tangata o lo ave iai. Le tapu inga Iudeia le tiutio le vaaio mamoe. Ia pangale e le maua I la tō po le amo I lau le winga o ngā ue. Chapter 10 is Jesus trying to explain the context, if you will, by which the content of the blind person in chapter 9 fell into. The content was there was a blind person, and yet he was more in tune with what God is doing in the world than the Pharisees who proposed to know what God's will is. And so in chapter 10, Christ was trying to explain this context. So it makes sense, the content in chapter 9.
whamene o tau ia wharesaio e pese i tau te iloa ni mea. Ale mise o tau na ngā mea ngā le tua le tau wala atu tau le lea lea kalilai. O whamaro lo ina o le tangata. Tau waso o tau na whanau mai. Anga sala tau na whanau mai. Ale o ia o na mātua. E pe o mena le tau mwhaile ni whapura kula. O te i la wharesaio. Wa e ama natu wharesaio, le o le lino Yesu, le o soli tāpata, o le tangatanga sama. Ia mise i lato, ni manuia leo o tau wawa mai, au mai e le li. O le mata opura e se furu e pe o le tau mawhai o le li, le tau mwhai whapura, puna le ngā luenga lea. Te tau ana whai e kalesi, te tau ana whai e te tahi, le loto i te e pangālea o latu le whai. Ia me mohua, a whape i eise me te leo manino ai. Ia ne whisiri la ia, pe matu mo whisiri mo mua i le mai. O oe lea na ta waso tamu ane e whanau mai. O le ana me o tupu i au. First principles. A whapea te whimanaho, il tupe te le alo te whesilis, toi te au ko tupe, rea te alo whi tupe. E te le alo fui se maketi e whatau e lava e se ili e se tā wale, le ai. E te alo whatau wale e se ili tā wale. First principles. So o aia tu nei rāla wharsei. O pula mata o tama lea. E no oro le whisiri i ai. Se whi mai lava po o e lea sa no fo e maru ma eisi tupe. Se whi mai apo o e lea na te waso tamu ina whana mai. A lea mena tupu i ai. E o le si nā o o mai le tala lea. Ai, o le whaka me lawe o wharseiho. E pe e whisiri alaia i la tau wala tali. E pe e whisi i la tau e leo talia i la tau e geise tali i whawhatu o la tau i loa. Pe mena lena punitia e whaali o le tua i tangata nei. Ai se arangalaia atu tino nofo leo soli tangata. Leo whamalo lo le tangata. Leo manuia le tangata mawai. Ele mawhai e lato le talia se me whapena. Ia man whisiri le mai whisiri mātua. Wa whisiri atu nei le mai, whamai le mai. O tino man lama le pule apena tu. O nofo alau te komisa te ia o sau tangata. O whalo atu o whianu pampala. Io na whaile i o le panuma na maila ia to o ai o mata. Io mo whalo atu whamai anu ta ele ta elena i se lo. O wau, o mulu, ona o putula leo leo. Mo mauna nā tau lea. O whisiri foi la i whasato, let's ask the parents. Whisiri mātua. Atu whale i mātua, whamai mātua o mātama nā. E lea o ngai se wheau. O whatorei anu tutu i o re mga ala esi tupe atu le te whiso soani me tato ngā mwana. Lai. I oe. Ia te iaua. O sau me whale whame o putula. Sui se wheau e o ngā ai. I oe mātama nā. E lai me le whisiri ai o lua le tama. Le tama o matua. O whaino ma whawhau. En whawhana tari atu o e o tō whisiri. Ai la i le mori mau o le, ale mai ma mori mau o na mātua. O na tātou i loa i le winga mori mau ne e lo. E pese i e le lifa i le tapu o le talamoni. E pe e eiro na winga descriptive as opposed to proscriptive.
na wala tua muru e te o pupula e pe e lo fai se tala fatu o se tala fia e no forsai o le ala ta sa o lava le mena tupu ia la ua e pe o le winga le nei o le sinave leo o le maui e lua matua ma le tangata e le o tau mawhai e whafolinga o le mori mau whamaoni o lo mori mau mai lava i mea na sila fia le tangata e le o ona manatu i le mea na tutu pe o le winga ia o mori mau e lua a o mana fisiti le mai fisiti matua o na fisiti lo le ile e pe o le mea nana te tau na whaia e wharsai o na fisiti le ai lo ko whaia i matua na talia le tani o fisiti o pe o le tani o fisiti e le o le akasala e le o ia e le o na matua aina ia whaalia ngā ruenga a le tui i whaalia ngā ruenga a le tui pe o le tani na ai o poloka ia wharsai o na soi e ia le sapati sapati o tula whana mose mai ana wana mwala o le mawhai la tōna i loa le mea o tupu so a whapea o te kia o no tole me mo moe le tawaren tatou whaitauina e iei whai tuto e ui umai tangata rona winga iei le au wala o mea e iei so se papui pui lawa e iei whai tuto e whai e uru o tuai tangata lisi le nei manatu na tani atu e le ligi le tu fasili ala wharseo lisi le wino le whetalei ngā le ni e iei an meta o whai tuto a wai atu nei le nei maru o tatu e ia whai tuto e ui mai e tuto tangata e le oso mai i le papui pui lea whapenale wino o le whetalei ngā le ni e ia ia meta o le upu moni e le mawhai e seisio na o ia e le ngata e moni o tātou tupulanga moni fuki i tupulanga o mawai mai moni fuki whamaoni i tupulanga whai mai pero winga naro o le li e iei whai totoa e ui umai ata ngata e mewa tupu pe o atu nei tonu ele o iloa e lau whausai o mei mo tonu. O te iawa wai atu o pupula mata o tāwasu. O na whisiri no lea. Na sau e tangata le ta kai tutoa pele. Io ia whai tutoa e loa i lato e leo le whai tutoa moni mo teimi uma. A whai tutoa e moni mo le teimi au e lato. Nena lewa o tupu i aso nā. Meileli e iei whai tuto e ui umai tangata. So when Jesus said that there's a certain way of entering any structure, when he said that there's a door by which people enter, he was talking about a truth that transcends all truths. He was talking about a truth that transcends all the laws, all the guidelines, all the Mosaic tradition of old. That's what he was talking about. So he said, people that don't go through the door are thieves and burglars. So think about it. Here's something that God is trying to reveal, and it's coming through the door. But the Pharisees have missed it altogether. They missed it altogether. For me, o lele ui atu ni whai tuto, ai tutono o lotoa. O le ngaoi lea man whao lea.
i atu I whai tutoa. O le leo mā moe lava lea. So whatever your truth is, whatever you presume to be true, at some point that's in service of a bigger truth. And it's also in service of a truth that transcends space and time. Se per fai tutto ole na lena tu li ele li. Ona fa mai no la io le li. O ako, we fai tutto o mamoe. O ako, we fai tutto o mamoe. So, o fai asi fa le lama te le ole mel nana batu. Aina o fe mai le lino Yesu o ako tau le lea, o ako le tangata, o le whai to toa mamoe. Io na matarola io na tau tino mai le manatu, tino I matangi sa iai mo. One of the things that your generation will have to wrestle with is artificial intelligence. So artificial intelligence used to be robotics, when they were replacing the physical world using robots. Our port is almost automated. Used to be a manual labor port. But AI is now taking another turn, not just about the physicality of it, not the physical world, but now it's messing with the language, with ideas, with the spirit of people. So all these boundaries are going to come down, because you don't know where physicality ends and spirituality begins because of AI. So part of what's going to be required of you is specificity in your identity. You need to be able to grab those doors and hang on to them as the whole world comes down. O ako le whai tutoa o mamoe. O ma le lua awheta o sanga tau na whai le I le nei mawaianga. Ia rea o tātou wa aine I hai. O tele whai tutoa, o tele wha malama, o lei noma se mea. E whao le nganga o tamata. E whao na temi. Ia lefo ia te lau matu a mai tō milunga o tō telefoni mo. Tau whaturi solo o tō mauri. Mera nā tā uro ai e whio ngale ni. Yo tātou tupulanga, mese o tō ia tupulanga loloa. Lenga o leo to e sefi, I le lololangi mo ma moe le tua. O ako le leo ma moe le leo, nisi le nā upo le leo, te mta upo lea. Leo ma moe le leo, e ofu ina atu o na ola mo ma moe. Leo o nā ia a saurole luko, a uloa. Tu ma moe ai e luko. Le leo mamoe le e ofu ina atu na ola mo mamoe. Mena le mata utia ele tātou whatu tuanga langa o ngā tonu waile tō whamanino leo. O le a tō whamanino. A whai o oio le leo mamoe. O te tauana e sa haune umalo ola mo mamoe. It's a very high standard. It's a very high standard. Jesus did it for you and I. The invitation is for us to be like Christ and offer our lives for others. Yaman manatu muri. Feu pois ku fitu. O le Ioane se fuku tātou te le whaito pina. Le mele a rofa mai ene ta māia te au. A wā o te tumi nā atu le ola, ina ia o toe au mai ai.
whita. O lona winga e voluntary. E le whamarosia. Pule lava ia le tuna atu o lona ola mo nisi. Le tau tuni fo isa ia ola nei. A le ola atani. Le whatu la furuina. E iei lona winga sa loto le ofo lea. Le fai fo i vai tamata. Fo ko spu ba mai le se tasi na te ave seina ia te. A pe takia o te tuki na atu le ako lava. Lona winga o tau langa e whai e no tumani. E le whai a wha lia. E le whai a ona wa aia tamata. A whai a ona loto futi. E whaia mai pule ao o lava. E whaia mai sa o loto a toto. Ole a onga namo tato. A tato no foma. Mai tau o tutupu i Lorolani, le ngata Ukraine. E le foko tulai mai le vevesi i Sudan. E le vesea ia tangata waleina o tangata i tato fo ia tunupi nei o Amerika. O na visiti lea isea. Le tani pio na tato maua mai. O na tangata ia. I leo mo whai na ola mo nisi. O manatu whapito. O whapene pele lava o ia i ate lato. O le manatu o nisi. Aoro ni mea o le tala whengai mara lato mai. Teo na manako ro le whai le taua o whai le vesi. Le vesi te i stamata. Le vesi pele la lorangi. Ai au le whapenā tato. Soko le li. E se a wana ofu nato le li ilona soi fua malona oa. Mo i tato mana mamoe. Iman mia tele ia tato te ape ma sa lau ni neve yaso. Iman mia fo ito ngā wenga. Ni pewe na bala wina tato kuma iai. Ia la wha wina ia nei sa mina pese o sa mia la fi pese.
Let us pray. We have come to the end of worship. How we would like to continue to dwell here, because there is certain safety that this provides. But we know you are sending us out into the world. So we have but one request, is that you insulate us from harm by giving us the boldness and the courage to stand up for your kingdom. O mato wo e nesi uyo le ni tapu ina. Vai baila o ona. A o mato lafo se o tupea ina wenga fefe pea le ngana pa ia. Musu ina le minga moni o fionga yo mato tangata na lue. I mato watu e le rolani le neve yaso. Fa a pena ina mato e feima moni ma wola o tala le le. Fa mato tuua. Tumo mai o mato luna, le lofa tuno tele o Yesu Keriso o mato le faola. Le lofa muti vale o le tuno te maha. Na mafutanga le motusia malo o ngana pa ia. Le mumale iai mato, e whanau, le langi au au fatutua. Neo i whapavau,